The first Sinlung FA Youth League Under 16 opening ceremony a hung hai po in rengin kan lo lom lu cheu voisuna ai hosting ke Grace Sungte kania opening prayer hun mangding in tul sung upa Samuel to sing ani dingani chuzawa chun welcome address in Hungzuyata Robert to sing ani dingani chun speech in Hungzuyata Samuel R. Mar director and founder Sinlung FA ani dingani chun presentation hun Jefferson Zote secretary SFAYL in hun ahung lagding ani chuzawa chun speech umata voisun hin khulin zaum tak ai neya pu Emmanuel Rohlun ama hi voisuna ai chief guesting ani a chun pu Clement Lalthui sang ama hi voisuna ai guest of honor ding ani chun pu Mesak Zote functional president chuzawa chun special invitees haya in thokin thu ngai tlak na hun ai nei ding ani chung hai chu voisun hin special invitees pani ai neya RACC le SYC hai an ni ding ani chun vote of thanks in Hungzuyata Lalram Sang F to sing chairman SFAYL chuzawa chun closing prayer umata tulsung upa Samuel to sing in closing prayer in hun ahung kharding ani chun team inspection umata chun ai gesin voisuna chief gesin kick off ahung nei ngal ding ani voisun hin lom ma artist marna wakhom mingin thang in lar ml voisun hin anni hai pani in Robert Zote le nu ngak je didia Zote in zai hla in anmin oi ding ani le ai hun masataka opening prayer hun mangding in tu sung upa Samuel to sing hun ai pe kani ai hun hai pathit kuma in koltirna na yete lalpa kan pathin mi mangai tu le milong sit tu hun tra hun lom hai cover eng moi tak hai min mu tirnok le lalpa masani kuma lom thu kan thil che hi voisun zan ting hin lalpa Sinlung FA Youth League Under 16 hai hong thei ding in kan ring na imla la a unaw hi za tel mi thui khom le khom in lom thu kan thil che hi program kan hmang na hi lalpa nang ke ni lai hung thang ding in kan feel che a ke ni lai nang kan program ha mi hung pui ding in kan feel bok che ka zawa hun hmang tu ding hai kan chief guest ni sin la guest of honor le lalpa functional president le hun chang tu hai po nangin ngir puin an ma thui ding in ka hong ngen pek ane chu khela lalpa hla sak tu ding hai khom nangin sak puin lalpa anin bu saina ang taka nangin in sak zau tir ding in ka ngen che hi program kan hmang sung hin nangin kan mimal nun le khotlang nuna buina har satna tam tak la kan nangin mi venga kan program mi hmang zau pui ding in ikut thing sima chunga chumi sandam tu Isu Krista min kan hongin hlan che amen Masatakin the first Sinlung Football Academy Youth League Under 16 opening ceremony huna hung hai po dit sakna chi bai ka bok cheu voisun a program ngai poi mo hung hai khul tha nulepa players hai po SFAYL board mingin kalo lom lu chewa program limum tak hangseng dingin kadit sakna kan hlan cheu kalome masatakin huntram petu pa pathin kuma lom thoi hril rose gesin zaum Sri pu Emmanuel Rohlun pu Clement Lalthui sang le pu Mesak Zote le nulepa present media ni sinla players hai le coach hai le official hai chunga masan hi program ai mang thai mi hung thang pui tu hai chunga lom thoi he hrel ni rose Sinlung Football Academy hin sot takan to khan hi youth hi thoding nei lon but saya chu chun tu hin tu under 12 ami chu category ami chu fame ka son false nine nitin in match thuma uma voisunan thokin hi under 16 tran thei dinga hei hi ai lo me ma inkima hi taka in rol hai le sumle pa le asunga le po mi thang pui tu hai chunga lom thu kai hril ni sin la hi likin atum chu naw pang talent tak an platform imani an talent hai so theina ding le discipline nu ya thil an tho theina dinga thil platform hi bui ani
ti zo kai hril ni sin la chun inkima ti lei tho hin ei ni kha chun an tak laka ing tik lai khom mi backup ran thak tu king cons family hai chunga lom thu kai hril nok ni sin la chun ei thu ni lo ei hrisel na thi lei tho na ta phota lo sam khom lawa mi venga mi pui ran tu ei pa patin chunga lom thu ka hril ni ro se ka lo me ei hun aw so no na dingin hi hang tim lang jung ka ta chun in la nai hang nei ha ding ro se amasa takin ei chief guest min han pek tu dingin Sinlung FA director Hilai Myung Kai pek sin la hang tim lang ai ti citation Sri Manuel Rohun in grateful appreciation of your esteemed presence as the chief guest at the first SFAYL opening ceremony under 16 held on 4/7/2026 at Saikot Playground. Your inspiring words, valuable guidance and gracious participations have greatly contributed to the success of this occasion. We are honored by your presence and extend our sincere gratitude for your support and encouragement. With heartfelt thanks and best wishes, presented by Organizing Board, Nalram Sang to Sing Chairman, Jefferson Jote Secretary, Twin Chief Guest Line Myung Kai Pek Sin La. Tuin adota guest of honor Thilpek min han pek tu ding chairman Myung Kai Pek Sin La lahin. Asuji kian ang charlein hang tim nang kher ta leita tu hin a guest of honor Sri Clement Thui Sang Lai Myung Kai Pek Sin La. Ai functional president hi tu san mi lam huno lein khasan khan ti tok thoi ta na ki ahu an le aran nei lang thoding ro se kalomi masa takin hing anga chanbo lutak dit sakna in sang tak khul tha nidinga dit sakna mi petu Sinlung Football Academy Youth League Board hai chunga masal lom thu ka juk thril ni sin la chun ei hang ena khul tha hai kha an ming hai khom hai juk ena ni na hai khom kha milin mi tho thei politician chu anum no phatani ti khain lo ri karinga mi ruk chu hi Sinlung board hai mit warna an neya eini ing khom ni no in la khom aminga Churchanpur phairu ma ding chun football lo in wak vai masapui hai ti ngei ti lo pen masa hai mi hang dit sakte hi pathinin mit warna pek chewani ti ka hiten inchung khoma tharin lom thu ka juk thil nok ni sin la chun hing anga naw pang hai football career nei mek hai ta dinga in pholang theina stage in hang sim pek hi inin rim na chu tam tak sin la khom nakile arai in la sik ding in la muding ani ti hi atharin ka juk thil lang num noka chun naw pang hai khom an wang na ya hing anga an talen hai an ni na hai phosuk theina ding stage an hang hu hi lom kalom pui tak jetani ti chu ka juk thil nok ni sin la chun politician ai ni no le hen thu ril hi ei thei no a imi lo ri thim ding ni sin la ei lo ril koi metani khoman ke khom amingin football mi angin katlungin sang no a chu kalo bui pui ve na sa ting ka ti kalo in thlan kul vel na sa chu taka kamu suk le ke experience chu point pani zu thil kanuma naw pang hai rit dingin voisunia naw pang hum hai career nei mek hai in rit dingin ka zu thil num point pani uma pakhat na chun tumru na nei nga ya mi hrim hi ei tumru no chun talent ei ti hai khom hi lungral lakani tumru hai ami tumru hai hi atop chen thung pai hai hi lotling na an chang lakani ti hi voisunia hang tharin la kanuma chun Churchanpur ading khomin ISL player in zaman ei ni ta hang en chet chetin la tuta go hang singei ti hai
จุนไขมินทางไฮตั้มตะกันอุมันนี่ไอลิกคอมยิงไฮเฮียงเอ็นจุนจุมีไฮเนกาทีมฟิลอร์บิกอันนี้จุงโนนี่อามีรุกจุเตยเรียนไปยารินุมอันปอยสนอรินุมตูรันปอยสนอเลยนอันตุมรามันทลงอันนี้ที่กระพุงดอกนูมาจุงอันบุกินGenesis บุงทุมจางสมปะกูหอมอาริลามีริมสุลาอันทุกขันปะทีนินดำกูมานุยอีกิร์มาขัดจุอิมายะทันลุงินบุยฟากdengan ta atiaจุจีจุทันสัพพลกายนฟากจงตัดดิ้งตีนานยาจนฟุตบอลเลยหังเป็ดที่เกยกะโลโทเวหลักกะโลเฟปุยเวปะขัดจุบอลเป็ดที่ไอโซลันนี่practice na sa taw na ito ay tan hayang luhin hihin tuhin na mitom motivate la kan isu kay asan so ay thok rimrang ay tan sapul kai kha ifa ani lay kan in hoi khom katia so lay jun tlan tuilung suklu ilung ti ron hi an hlotling la kan iti hi so jing chun chu mi thabau an hlotling ai no ti asuk langa so lay jun tai ma hayan hlotling ni ti hi wai jan e wai sun hin hangri in la kanuma chun apan hi nok na chun Turon senior high Turon anole eineka rihain Turon ami pekhi ngai lo dingani Turon ngai khanum tu hai le ngai dop tu hai hin decision khom an sim sung hai no ni an career khom chu in ri jing dingin kanuma mani thudit na mania mei te ding mi Turon khom ngai num talawa in dip tok na lung relay nei phat le ei career top na ani lakan tati hi rin la chulei chun senior high Turon coach high Turon alo palma sa high Turon pekhi ei ngai dop lak ding ani chutaka chun in chuk dok ai nei lakani lamei ro su ngai no ni ti hi na ki ting le tuta ka thuril hi in lo ri thim dal the mi ruk chu mun ting vairam mun ramada mun ladaga in lo fe huna khom in career sim meka decision rixin la hun khamong ding ani chu huna chun Turon ngai khan unna na chun decision khoman sim su ngai no ni ti hi ken kalo experience ani lein karhil thei tok ni sin la chun voi sunia pet ding hai psychot le full time academy hai sakna kang han chewa mi pui hai ta dinga football en num tak hung suksuk ngai dingin kadit sakna kang han chew ni sin la chun mi hai thodan angin ei thoron ve theino homin director haming suk pek sin la an lo khor so ve ding tlom ti peng ka te Robert Zote Zail ha amin oi dingin ei ko ani Robert Zote ta dingin kutlo ben ei tiu Hello Ahmasan Silung FA Youth League 2026 opening ceremony hona lasak na hun thatak chimpet tu aboard ha jong lom thum sin la chuni hi lik khel tu ding hai popo thataka khel ding le rana in changai ding in kati sangna kan lan chi ni rose parte ti lang sak kati Chui lung no la zai lan oi ka che
kan runin sunga kum tunga di kathai sangla sung khunun mi tu rem molsi dong no mi ding tum den rir ka di kangai en se o kangai vong vong che parte parte kasui lung dum tu tun sai re bi kan vang so pay life for in iling san da mo pay life for in iling san da mo Amahi Mizo idol sang ni som ni pali akhom khan insang takel lokai anita a mating pe yakhom ni sin la Mizo idol inino ding tu nam khom anti theino ni chulei chun pathinin balsom in thui pe ro sen je ti in di sakna kanin hlan che ni Pemasan the first in Lung Football Academy Youth League under 16 opening ceremony nong thei dinga i thui tlung tu ai pathian chunga lom thu sin la chun ka guest chan pui guest of honor pu Clement dal chui sang ahung do chu pu misak zote functional president le inzaum tak tak King Kong's family RSCC special invitees ting pang SY sin la le mi pui hai midang dang hitaka program kung upa kung up tu hai chibai injana chibai kabuk mas chiao ni ro chen lomum ko pela hi feel kanina kai khom kan za ka thei chief guest mm hin chu in ka te ka thang hi kalakit ngai zen wa ka hopura ka phur boka ka loma tha ka tia ni ro sen au than nung bi khan narel kha chu atha khatinwa hing pul lutak football naw pang te ain an lo tran ta boisun under 16 dingana ka phur pui khopela Sinlung football he filmet lang July 2022 lai khan ki tutai director pu Samuel R Mar kha hai le khan kanin kop nuka milo la ki dal the attention mi ri ema i khang lai vel kan ei in ji nuka ei tana in pa kanum kati khopela kei kapui lei hin kami mala thang thei talo wan involve thei talo khan ka uma isin la kom ki to ngai tam tak le thanem ngai han in la fe trok ka thatakin ming hai kom in ser sukin mundang danga mi hai ei ni chuchan pur sung kom ni sin la in ser sukin ka hita martyr sai kom ni sin tournament dang mundang dang hai mun than thana hai le in ser sukin ka hita kalom pui tak jet chewa ka chukin pak na cheu chu pakhat tel ka ti thil hi ei ni a scope hilena tuta SFA Silong Football Academy ei ni sung chawan no hi kha ei hi rising in pakhat kal sa num zo chu ei ni nam hi ti ka ti a founder hai a director hai le a board dang hai ei ni sungai na chu mi thei da lo ding chu thillang thil hi ei nam hi ei vara thil hi ei tho dalin thil choi musuk thimel asun zom hei peidwa hla ting pang khom ni sin la Silung star hai khom kha mi nan myung kopia kha an mi kopi hai khan kum tam takan ni chu nan ran ta ei ni chu kha kumba khai thei ta ngai no le amiruk chu tuta Silung Football Academy ka chu kin pak na sanem yam chu an ni chu kum li lai chu ran thei ani ni chu lo manum khopela hi kin hard work ei nin tumruna ei nei no chun chu thil hi a
tuel lakani ingchen khom hi adam sot ngai lwa a football khom ni ro sen thilei thona kong tin renga tumruna thangno hin chu plan sei tak nei nale mi ein niam char tam chingdung football academy khom ka hit ve mi hi anin niam phan wa an tho trok troka min kut rol hi an tam ngai lo ni miruk chu kha an nin in sustaining in tinam anin en kai theidan ding ti ngai tu in anung thona te hi in pak katia chu ka chu in pak na ni boka ke hom football in khel mi kan ni via ma khan tuta functional president in Sri Lankan functional president kati guest of honor sorry khang khan mani chen chu ka lon khel via state league high com first state league high com khan ai lon khel via in director hire Samuel Haile khang khan kan nik ve kho pela na chu line dang hi hi min uma thil hi nakita ama khoma na Sri Lankan tumruna nei tharin la tuhin vatho ve mai mi nan tho le ya vatho hin chu ei che thei bek no ri mi tho ve ring dor kho mai lo tho mi hai tho ang nei tho chun chu ei si der ding a saving khain chu nga ya intinam hard work ei tho dan ding ti hai dam ka ngai tu chu la chung hai chu in mat nuin kong phil boka chun tuta next match ding hai sai kot youth club le full time academy hai di sak ngai sang tak football chu ing tik lai khoman arat anum ding arat no ayum ding ei rat ni umata ei rat no ni umata ei tur thim lak ding amiru chu khang lai khan ei thai pato pe nei pe ei pek wi ding le ei tha kha chun thil hi thosul to iris human an tiangin thil hi mi rim chu perfect ai ni no lein ei thosul chang ding in hal burbur ni loin an hal cheu kho manin to chok chokel ding ana chu thosul tu khan velnok chu i mana ka tho that na ding ti lampui ei da pangai an chu mo footballer reng reng in khel mi thil dang khom ni ro sen ei la sak tu hai chu ei wakin phak no an ni chun sak thi mi ma a big in football he chu thosul he ho thei da lun chu i mani zuk tho abi kin striker ting pang chun defender khom elo tho sul khoman goal an thun thei striker in a tho sul an chun goal thun no thei midfield in a pass sul an chun a pass ding ang khan no thei amiru chu khan ein chu ve nga yan chu khang lai ka tho sul ani vel lok chu tho ta naung ka ti kha ein chu khat ding ai lung re la tu ngai ta mo chun atop na ka ding in pakhat ka hilvet takala ka hilvet talaka talent hi ei nei the ni north east mi chun abigin manipur cho a khol pui mo india khom a khol pui ei ni laka mizoram unau mizoram ting pang hai le north east na na cho sports ting pang hin ei ni thang no chun india ming khom ni khat lai khom new sa a hun ji ka ei ni ei thang no chun chu north east mi india khom sports hi an tung ding thai tak tak no ti hai khom ei ti ma chu lein kan chanun cheu chu talent thatak takai nei ni amiru chu kha bozui na ding khan hard work ka ngai chu tumru na ei tumru phot phot chun talent choi nei tha I tumru no chun kha I talent kha izal pui mei mei chun isor ngai no ding isor thai na ding an chun chu I tumru na exercise hai lang ita fitness hai thong ita ti kha ka chu kin chanom cheu ni ro sen kalome chun nakitan tiang deu khan kalom thuril na nisin la hom kanei tam phan noa thomazong an chuing gam man ding an se hit man ding kong choi via hi man director pu Samuel Mar kami hung pek sila hi kan hlan zo ka hun kamang zo ngal ni rosan tapal le kahung imakential thei hung lo tum hung thut kana kahung thei karing no na chai ban lein kahung thei nok mo sarum doran tapin tapal le kahung dai ka mi lo ri thim no zo kan suk pure dewa man sapuyo ai ti ding
กะทังเล่มมันตะปุยเปิดละไปโอ้สุดเมกินอาชาอาโลอาเห็นโรสีฮาร์มันตะปุยลุงสุงเอฮีโอเลรูเฮบายสินเบกินตาเอ็มมาเอเอ็มตาบิวตีมันตะปุยบีเอซีเบกันโลทีมิโกฮาPoisunai chief guest le guest dang footballers le organizing both high in ma ka ngir theibe ga lom khopela amasan sinlung FA hi rengkai base aniangin zani masakan special invitees le speech nei ding khan director khan amung khril khan kan tharung deu khopela sanchu RSC sinlung FA ta ring ju topic thei talu hi nei tlom bok le lo num no deu tu ma chu ti tral le khan ka hong ta ing khat topic thei talu bek bek nei da feel hi an ta angin an en kola chu khom chun a maintenance po bon le hi thono ka ni chulai jing chun an academy mingin khotlang len ham a choi moi hi ke nin lom thu kan hril lem ni sin chun atop na taka dingin di abigin academy naw panghai ta ding thilpat toy de tlom te thilpat ka juk hril num chu
football hi ne kin lan lar deu ding na khove la hin kumtin an lar zul ding ne thangkhom hi an lak masa hine ga lig in sang lem ne stage in sang le hom football illava pet hunum ding chu huna chun pathin hi in si in sang tak dinga chun mi him hi discipline nei atul ji chu ai ena bigin sports high hin footballer in lar tak anni ding ang vanita lawat klasi hin tam ko bel discipline mi him discipline nei lo le hin khalai khan discipline mani ein thunun phot chun thlotling na hin ami zui la kani ti hi toitia ka suk hril theini rosen kalome Masatakin, Sinlung Football Academy in Youth League Under 16 opening ceremony Abu Saya Hung Hai, Kultra Hai, Hilaya Hai Popo, SYC Psycho Youth Club Mingin, di Sakna Chibai Abu Saya Wani. Chun Sinlung Football Academy in SYC special invitee dengan meng fihi. Lom kan ti khopela speech neiding khomin ing khom kalawin ring noa
ana chunaki han hunto han program kazukan le speech ti khalauma kailem chun football ting panglem chu tam tak khom thil thei kanei chung noa Sinlung Football Academy hi Saikot Youth Club ta dingin academy thar ani noa hun I mani chana in thok tak han lo thot langin agreement hai chan khom tharuk sung lo sign ta ania hi kong thohin keini Saikot Youth Club chu lom kan ti tak zeda asan chu keini kan khosung bik ta ding hin kan wang nei chung nin ke shi ta khodang laka hi kong thohin SYC chu kan lom tak zedani hi tournament hi in khelmi hai ta dinga mason na ro pui tak le shi jingtlak tak tournament ani ngei theina dingin hilaya hung hai po hi ei renga ei thangtlang hi apoi mo zedani thilei tho reng chun nang ni ke ni ein ti sung chu tu khom ma ei son ngai no dingania chu lein nang ni ke ni intilova putein suitlanga kalei pian tlang hi apoi mo din kai shita players hi tournament sunga players high po hi youth league under 16 no pui dom tuma thang la seng dingin di sakna SYC chun kanin han chewani ole kha khan ka hun ka hangzau nisin la hilai SYC high special invitee ding an feel hin good group ema hai fe chu tin play khadan nei sung official high thei tui daman lo dol ve theina ding tin envelope ko hung choya chu amila pek thei tu ding organizing board ding ame khami hung pe khai sin la in hlan ka ta chung chun bun ka mangzo ani ding ani amasa takin I kathil tho ding ka tho man juk ti chu vote of thanks katran man thil tlom ti juk tho masak kan juk nu ma chu kan la juk tho masa ding ni sin la I special invite sai lai artist sai thilin plan ve kan nu ma chu mang ding chun secretary mi hung pek sin la I special invitees RACC tingan tukin mung pek sin la hi thil tlom ti muffler kan nei bia chu mi dong song pek din la hung sin chu mi mang pek tu den I founder Sinlung FA mi hung pek sin la langir pek sin la SYC tinga mi eo tu pa mi hung pek sin la kan lom tak zedin chunga chun adota voisuna zaila min oi tu hai kan nei lei ni loin lom ti in hlan ve cheu kan nu ma chu min hlan pek tu din ai unau pa Texas kami hung pek sin la masa takin ai unau nu jededia zote asaman thoka hung wang hilai program tlom ti hom ni sin la mung mang pui tu atlom ma tamam atlom khoma na tlom miti pek no la tam khwan tam miti pek chung no la kan nei ang tok kanung tho pek ve hi lom taka imi pom pek din kan hang yen che ni ro se nhung pek la adota ayo tu pa lal thui sang ham yung pek sin la ayu nau pa robat kan feel na mo sarumi nai feel cha chu kabui ka kham ti lawa mi hung pek len kan lom tak zeta hi thil tlom ti hi kan lom jin entirnan mi thong song pek din kanung ngen chen ro se adota ama hi chu ingtina mai ti ding feel hom vanilon kan ta top kan ti ama hi chu ingkima kainin kan tho ding re reng silon thil kan tho ding re reng chun tlom ti bufa khom na khom ni sin la sakai ma mo naw pon an ti chun chu mo sarum nei ko wa mi hung pe kel thei lak
ai u nau pa lal san sang mi hung pek sin la chu min lan pek ding chun ai ho tu pa jam pui mi hung pek sin la voi sun khom kan man no ding atia chungai poimo ema bui don mi hung pek a chungai lom tak zetani chun adota fengai ta how to pa robat kham mi hung pek sin la ai u nau nu team taka ing tik lai khom mi host pek lak tu ai feel na oya khom tingai lo an man no hrilawa ai vatinok nok lak voisun ni chena hinga puisui taka moi taka mi host pek lak tu ai nu ai u nau nu gre sungte thilin hlan ting khapau khai ju kho thei ni sin la loma pathinin hun tha hun loma mi pe ka ni kha man thokai lo in sing sata ai tran tom kham chu ai khomu lai juk ena lungai do ai ti tum lai jingin pathinin rema mi rut pe ka buinar sat na loin tlung daun he tu chena hin ai fe thailen pathin jin pa ke na masata ke sin la ai chief guest Emmanuel Alrohun Texas ti ai hitlar achunga lom thu ai khila milai mi pe ro se voi khat ama khoman ang khil meta chu ni dang khan ball hi kan pe na sathaya first state league hayan thoka pe tran char ama lem chu kalkatan chuk layan thoka lo pe tareng ahung nia ball khom practice na ding ball nei no chang khomin cha ball hung hon lak thei tu na voisun hing chen min nik puya amilai pui hi ai lom tak zeta chuba ka en ton tla kan nia naw pang hai ta din bol va petel ni lowin voisun ni chen hin hi sarkar bupang in trom pui thein bolam pet lein hingya mi pek hi en ton tla tak zeta ni ti kha naw pang hain athara ai hri ding ni sin la va petel ni lowin va pet ringot hi chu a ing khomani no I mana lok pui na ding ti hai kha ngai tu sa in heldin ai huin feel ba ka ai ho tu pa Texas Emmanuel Alrohun aman thokin in chuk ding tam taka umani ti chu ai ong khila voisun ai feel na hai tlom takin ami hung pe ka num no takin sin la khom ai feel na hai chu ami sel ngam na mi hung pe ke ai lom tak jet ni ro se chungang bokin ai guest of honor Clement Lal Thui sang ama hi milajuk ngir pek ro se tu lai lem chu hi under 12 tournament ai thoran la hin ai ni juk ti lo in king cons in coach in an la ka tu ta fe me kan nia chu ai juk khil num chama khomi in hel kop vong kan nia tu hin ani na chu khil ngai no ro tia juk khil ta lo lang tuin ama khom si payen pet tlingani IRB ni mo hlonayan ni chu chung chu mi chun tuma an tumru na lein anin pet lingani chu ni lein nang ni khom future nei tak takin na naw pang hai la pet dingin na kumtam la pet ding na naw pang tak takin nia an ni chunga khom in ni thayani ti kha in hrit lat ding hopur lein sin la hom ai tilui mani min za ve mani an za der mani khom ai hrit no a hopur khopela mi ruk chu ei hung no chu nan ni thai no ding ai tia ai feel na min hol pek lo ami hung pek he lungril takin achunga lom thueng thil ni ro se chuchun special invitees RSCC in man lowin I feel na hai voisun khom benket kan na yatia chu ahun be ka imi hun lang pek dingai tia he asin maksan in voisun in hilai na mung pek he atharan lom thu ayang thil ni sin la chun SYC in pa kan khopela nakita I anung thil tang khan SFA le hin thangkhom na ai neya agreement hai kom sign nia ing kima aiwa fe chang hin chung chu khang khan I aiwa ti topa official in thilai tho man no khoman chung po mi khithi ma voisun ni chan hinga I ma in mila puina chunga kan lungril takin lom thu kan ong khil ni ro se ai tul sung upa Samuel tu sing hi kai khom ka lo khi na so no ni dang han bol kan pet ko pa lai bung kan te
kanin film kan tile tul sungu pa lo ni ta ka lo ri no mi film hi ti no ting dai dai hinai lo ma mak ka ti khopela ring no ting dai a ro pui ka tia voisun kai hom ka ju khri thar chawna taksarama ka lai bung pa dingana ju ka lo ri no kai hom chu chunga chun i mi ri thim na ka ngen ni sin la hing ang chen i lo ni thai ka lungril tak meon kami mala khom lo ka lom pui tak jet chen ni sin la voisun hunin te ter kara in bol lai ni ti khom ka hit in bol hai maksana voisun ni hai mung pe i hun lutak hilaya inung hang pui kan lom tak jet ani atop tinga dingin ai tino khlak ai hril le king cons family hi Sinlung Football Academy ta ding chun kan nu le pa yan tling zo ma thil mamo ai nei changin thosu bek ai la nei no chun nu pa ai ti laka chung ang charin kai ni khom voisun ni king cons family hai chunga hin mamo ni sin thil ai tho ding ni sin chung chuna ingtina mani ding ti po kanin tluna voisun ni chana ai la fe the hing po program hai ni sin la ai ung hlo tling thai na san chu nu le pa ai en king cons family hai in chunga atharin lom thoi ung khil nok ni ro se chuchun hi zaila ting ni sin la remoi play na ding ni sin la tongin ring na ding ni sin la sauna no chun ing khomai ni ngai no bawin la sakhai hilai nan wang an wa kayan wa sak top ding ni sin la cho har sat lengati chung hai po moi taka ai mang theina pha ai u naw pa fz sound moi te chunga lom thuai um khil ni bok ro se chuchun hi ai media hai loma tak zet hila hin mi thlom tiang in umin la khom ai media fe thleng hin tam takin an mi muk thai pha dingana an ni khom an hun tutak senga voisun hilaya an mung pe ke in chunga athar lom thuai um khil ni ro se ai wangir hin ai ngir ma hin chu hril kata hi ai ti zu ta ai wangi pa leina bo wong laka ai ang khit thai sun chu pau chu ni sin hril thel alo khoman lungril takin kan lom tak zetani ti chu atop na ding khong hril ni ro se kalome le hun top top try na nei ti mi mangai tu kan lalpa le kan pathin abul kan tana ikuma kan hun hai kan hungin hlana nangin hun chang tu ding hai ni sin na kam program hai rasak hai khom ni sin la abatin imi thu ya hun to imi thui tlung lai hin lom thu kan thil che kan program hung thang din kan feel ang bok chen nangin mi puya mi mal la ka buina harsan na lo le khotlang ni sin la khomul la ka hai khom harsat na buina lo wa nangin imi thui len lom thu kan thil che kan hun hai kan hai hang zo ding anita lalpa kan program kan hun mang sung khan idit no zong tam tak kan ngai tu kan thil hai alu mani chun nangin ningai dam dingin ka ngen che chun hi program zawa hin naw pang kumsom paruk noi ting hai in khel ding an ni nangin lalpa in khel hai khom in khel puin ri thim na in unaw na tha tlung theina ding nangin pui dingin kan feel bok che hi chen imi thu ya ikumalom thu kan thil che kan mabak ku tha ta mi thui thar nok pe dingin mi sandam tu isu christam hengin kan hi che amen